Megalayapost.news. Kasunjuk kirang ba sinong Riboy District menta kasingi kalapan benapat ba bakan penlong ya kejingilang ba jong baro kirang ba sinong Riboy District na kabanta ban yata ya thir halor sibun kimat kibay day bat kabaha kamian kadong Riboy habakran kilan patay kubor na kalyang ba bibi makdo chairman ha kejingidon lang ba PB seliang secretary lembat kikinhun rang ba sinong ulapan tip ba ya kate kejingilang ba kirang ba sinong laray ban penlong hakan riu tarik ujamang arajar apun riu ha District Library Hall nadu kapor sipo baje menstam. Dong mentakas ngi don ya ka executive committee jongi kesenjuk kirang ba snong Riboy ba ngi kren halor ka isu ba ngi kwa ban ya penlong ya kejingi kundu lang jong baro ki pararang ba snong bat kane da gui gasur ngi lai rai bat ngai penbet bangin penlong ya kejingi kundu lang jong baro kirang ba snong hakan riu tarik ume hakapor sipo baje menstab hang ne hanong po kajaka kan long hang ne po library hall nong po lada don gano kejing kela ngin sepentip lang bagi press multimedia kumta ngi kerpat ya baro ki para rembak snong jong gadong Riboy ki badon ngi kemensim ban train ak menta kejing bah jong katani boro kawai kin sngo bah banwan ha kate ngi kanang bengila ban yekren ban ai jengmut ban penbah na ka menta kathan ka bai ki jongi tingi kentu sasisin ya ki para rembak snong klem dadon gano kejing sngo bah ban mi syakmat ban poi ha kate gas nrutrik umrai be ha kapor si po bejaman step apor po boleh sebut Megalayapost.news.